Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At dan samot na dagsan aparikot mo, Nora. Wen nga rod man ang Carmen. Nagado ababayadan. Kat awan mo ti makukwarta. Naimbagkan ka taad da ti ukay-ukay business mo manang. Ibagam laeng, no kayat mo mati ag negosyo, Nora, tapautangan ka. Ay nawaw, pautangan nak manang. Anya ti kayat mo nga ilakaw, sapatos, bag, uno, badaw. Bag kumano adda manang. Mala, ibagak to iti supplier ko, tanayunan na iti may sa asako ti i-deliver na. Bayadam tumat no may lakom. Sagmano ti may sasako. 2.5 laeng dayjay. Diyak laeng masigurado no mano apiraso ti maalam. Tas sealed dayjay. Saan ko ang mabalin alukatan? Alaman nga rod manang. Pautangan naktap no addaman met ti pangrugya. Apay nga ita ka lang, Nora bakag. Asin laang matigatangam, nung nakabaybayag ka. Di magasak ngamin iti ayan ni Manang Carmen lakay. Anya marin tinagsaritaan niya. Pautangan na kano lakay. Ay nawaw, imutang ka manal. Ukay-ukay ti inutang ko lakay. Ipadas ko man mat. No kasta, agni uso ka ba? Ipadas ko kuna nga road. Amangan no isumot ti linya. Amom nga raw. Saan tay amaamuan no saan ko nga ipadas lakay. Agpakada akon manang Carmen, anong sam nga orayon ti bayad ko iti sapatos a ginatang kuwan? Si kakit di met sabet, makaurayak met. Amok ang mapagtalkan ka tao. Sige manang, mapanakon. Ay, babit man gayam sabet. Ha? Ada ka di pa ibagam manang? Amangan kit dinudumagas ka iti ayan danora. Ay, wan, dagasak ti binulod da agabyon mi manang. Pakibagam tuman ken kwa na asimbang peten ti ukay-ukay a bags nga order na. Umay na alaan no saan abisi. Saan ko ang ma-text? Tanayra na nag-expire ti load ko. No kasta. Agla ko ba't iti ukay-ukay ni Marinora manang? Wen, sabit. Ipadas na kanumad. Oy, Marinora! Mari! Ada ka di? Paumayin mare. Oh, adto yung tigabyon nyo abinulod mi mare. Agyaman nak mare. Ay, simbang pat ka no ti order mo nga ukay-ukay abag mare. Mapan mo ka no alaan no saan ka busy ko na ni Manang Carmen. Sige mare, ibaon ko nilakay ko inton madamdama. Lakwan nak tumamot mare. Ay kat umay kalat na tagpili ka no saan ka busy mare. Adaman pa'y ti pangibaunakken ka, Victor Lakay. Ay nawaw, sa dino man ay. Mapan ka man pa'y iti ayan ni Manang Carmen. Idiritsyong ngamin abakat saan kat aday taado apasikot-sikot. Abay, anya taramida ki dyan ni Carmen. Simmangpet ka no ti order ko nga ukay-ukay. Mapan mo man alaan. Madamdaman to bakit? Adda ka di aramidam. Ako magkiday. Awan mo't lagayam. Apay pay laang adi mo mapan alaan. Unin. Maparay. Kas na ata ni rumabiing.
Ada ka di papanam, tatang? Awan matkiday, Carmen, anak ka. No umay ni Nora, ita di yung aro dyan nakasako iti green kan kwa na, tatang. Anya day jay aya. Bagdagi jay, tatang. Ginatang na king ka? Saan? Sealed nga bail dagi jay, tatang. Saan pa'y analukatan? Ilako na kano. Manugarod ti singirik king kuana. Saan nyo pa'y asingiran, tatang? Tasyak tinang ipautang kan kwa na. Da kamintun ti agsarita no mailako na. Manang Carmen! Manang! Awan ni Carmen, Victor. At dati na panan na. Umay ko kumaalaan ti order ni bakit ko, tatari ko. Ang mga no dating bilin na ti anak yaw. Naitakulay green anak kasako ita si dagtiri daw baraw. Isumot ti inbilin na nga itid ko kin ni Nora. Agyaman aklaw na tata. Sumrek ka pa'y atag kapita, Victor. Saan yan, tata? Kalkalpas ko pa ilaan. Sumrek ka ki day. Naimas ti kapimi ditaw. Ang mga noong tanak ni bakit ko, tata, numarabyanak. Ay nawaw. Di bali atak kapimot ti makagapo baraw. Saan nga arak? Anya matantoy intad ni Manang Carmen. Anya ka di ti parekot, Nora, bakit? Kasano ang mailakok da ito'y? Adamot ti dadaal ti daduma. Ay, kapilyam, bakit? Tinakita nga aramida ni Manang Carmen, kat labaan na pa'y amin. No, dati nadadaal, kat mabalin ama repair. I-repair naman. Oh, siyak paikit di ti banbanugan na nga aglaba. Ay nawaw. Kasta talaga tagnegosyo, bakit? Naskan na diskarte ka. Kit na kita mayat mo ti daduma abag. Presentable. Naskan lang ang malabaan. Tamadlaw ang na-stack. Ay, isublik laangan kan Manang Carmen inton bigat. Apay nga isublim nga ikatlino katam pimanan. Anyat amok nga ang mga no pinilyan na gayam ti intad na kanya. Kit no silid mat piman ti sako itay naalak bakit? Kan kas nakunak itayan. Adumat ti mayat. Maila ko pa ilang dagita. Ay, saanan? Isublik to laangan inton bigat. Ang mga numalugi akpay. Imay ka diin nala ni Nora ti order na abag, tatang. Nilakay na ti imbawn na itay, Carmen, anak ko. Nasayat mo't nga rudno kasta, tatang. Tapno makapagrugi mo't tan. Kunak man lo di mong kayo tagpautang anak ko. Apay ang pinautangam ni Nora. Masyanak mo't nga min, tatang. Barang may lako na amin, Ano at dati gagait kan diskarte na anak ko. At damat siguro, tatang. Nakita na mo't no niya ti aramida kadagiti ukay-ukay alakok, tatang. Imposible mo't ano saan pa'y laang anak kaadal ni Nora. Oh, naimbaga-bigat mo, Mari Nora. Ni, nakasapsapa kamot nga imay, Mare Isabel. Ayan nga itila akong abag, Mare. Agpili ako, ma. Ay, saan kon nga ilako, Mare? Ha? Mausar mo amin dagi jay aya, Mare? Saan ko nga ilako ta isublik kan Manang Carmen inton madamdama? Ay nawaw, apay nga isublim, Mare. Una, tadamot ti dadaal ti daduma. Inpadas mo alabaan, Mare? Ang mga numabalin pa yung madiskardyan. Iso tinakita nga aramida ni Mari Carmen. Ay saanan, Mare Sabet? Ang mga no pinilyan lang ni Manang Carmen ti inted na kanya. Iso apangit mat aming. Kitaag man, Mare? Ay saanan, Mare Sabet? No imbagak apangit. Pangit at talaga, Mare. Saan ang masapul akitaang? Anyatar aramidam, Victor Lakay. Apay mo't nga inwaram tilinaon day taas ako. Agdamag pang lalaki, bakit? Kita ang tinapilit kapag, mayat ang mausar, no at dati pagpasintruan. Ay sus, ay nawaw, isublim day ta, Victor. Priswam kid day, tagatangat. Uray gatangam day ta, lugi aklat na. Kit no, nagmamaya mo tinatsambahan, bakit? Masapo lang ang mailaba. Tinaduma. Punasam langan. Saklatan timang reperiti sipor ang natataal. Ay saanan? Marigata naktukit di amang ilako.
Amangan no awan ti gumatang. Isupay kit di apakabanbanugan dayta. Daya mo tag negosyo anak kasadsadot bakit? Dakkel alugi no saan amagatang dagitala kay. Imayak ta umay ko isubli to'y ukay-ukay kan ka manang Carmen. Ay nawaw, apay nga isublim, Nora. Nagpapangit mo ti karga na. Na, ay saan ang mabalin nga isublim? Talino katamatan. Saan ang mabalin nga isubli iti supplier ko? Lukluk ko nyo lang ang titatao iti kastang aramidan nyo. Ne, di ka agsawa kasta, Nora. Saan ko ang maaramid ti mangloko iti padak a tao? Amangan mat no sino katamtin na ikarga iti dayto asako. Ay nawaw, kas makita mat, Nora. Sil, day taasim mangpatkan ka. Ay basta, isublik daytoy. Saan kon nga alaon? Apay matakas ta, Nora. Ipadas mo a diskartyan Mayat mat tinaalak. No alaag daytoy, sigurado adakkel ti lugik. Iso nga isublik laangan manang. Anya? Talaga gayam nga insubli ni Mari Nora ti ukay-ukay nga inalanakan ka manang Carmen? Ay, wan sabeth. Amangan kanuno saan amagatang. Siyak man ti pangipautangan manang? Kayat mo ka di, Sabeth? Wan ano ipautang mo? Naskan lang nga diskartyam ti daduma. Di daduma, basura. Talaga akasta ti ukay-ukay. Saan amaliklikan nga damay na yun amadi? Okay laang, manang. 2.5 laang mat. Sika, no kayat mo nga laan, Sabeth. Masapul laang nga ilabam. Tapno mayat tibuya na no i-display. Wen manang, makitkitak ti aramidam. Isumat ati aramidag. Mala, sa tanton pagsaritaan ti bayad na no may lako mon. Ay na, agyaman aklaunay manang Carmen. Barang may lakok amin Sa dino ti papanam, Victor Lakay. Mapana kita yan ni manang Carmen. Insublim magaya man dagiti nakasako abag. Apay, kayat mo ti gumatang itidaan. Mayat day dyan no mailaba bakit? Sika mapan ka, numapan ka. Kunak, tumat ngamin at di mo isubli tagatangag ti duma. Ado ti mabalin a paggatangan dita, brand new pay. Saan mo't nga amin a brand new kat natibker? Makaammo ka man laangan, Victor. Ado nga ammo. Magustuak launay ti disenyo day dyan abag. Iso amapan ko man alaan. Sayang mait no alaan ti duma. Ayan tibag na insubli ni bakit ko kin kamanang? Inala ni Sabeth, Victor, apay? Ginatang na? Inutang na. Ipadas na kanu nga ilako. Apay ka de? At dangamin ti kursunadak abag ijagat. Mapan kay ti ayan da Sabeth. Sigurado ang madama alablabaan nan. Kaal-ala na laang itay. No apay ngamin asadutan ni bakit ko ti aglabaya. Talaga siguro asaan na aling niya ti agnegosyo iti ukay-ukay. Brand nyo siguro ati kayat na ngayla ko. Tay panglakan, tadi namat kayat ti dumiskarte. Toy camouflage ka di abang, tidakdak kamatam pare Victor? Wan, Ay, kay lablabak laang itay. San pa'y anamagaan pare? i-reserve mo man. Ta para kanya. Ay, sika ano kayat mo nga laan pare? Sikanton ti mangibilag. Manungay ti pangila ko mare. Uray 250 ano iso pare? Ay nawa, nalaka. Wen ata nalakamat ti puunan na. Sige, alag nga ro mare. Ganun agpiliak pa ya. Ang mga no dapat ti magusto ka sa bali. Anya ta nakasupot nga inyawid mo, Victor. Bag, ginatang ko kin Marisabit. Kita makit, nagmayat sana ya. No kasta, ginatang ni Marisabet ti insublik nga ukay-ukay kan manang Carmen. Wen, bakit? No amom lang, nagmamayat ti nakita kapag itay. Nalabaan ngamin, iso arimuar ti pintas da bakit? Aya,
no inaramid mo kumatibagbakakin ka, di mayat ko ma. Di ba lilatan? Kurang ka ngamin iti diskarte bakit? Umon-una ngamin ti reklamom. Madi iti kasta. Naskin lang nga surusurum iti dumiskarte. Sana jay panglakaan ti kaya mo. Agregat ka mag-abasay. Adaman ti pakitakan ka manang Carmen? Anya day ta sabet. Kita man original day to abang manang, oh. Wow. Kasla branded na talaga. I-check mo man. Diyak ngamin kabisado ti mangkita. Taita lang mata pinadas ko ti agukay-ukay business ako nada. Ay na wow. Swerte sabit. No kasta, original ka di manang? One. Original day to'y. May lakom itinangina no kwa. Repair lang ti zipper na. Awon zipper lang matidadaol na. No may lakom dayta, di nagsubliada, gusti po unam, ada pa'y sobra na. Ay na, naimbag lang tayong subli ni Marinora kan kada ito'y manang. Talaga para kan kada ita, sabit. Ay nawaw. Apay adi ka matagtaga rin itang nura bakit? Pampanunutak lang ti ukay-ukay nga insublikan manang Carmen, Victor lakay. Unak man no, di mo kahit nga ilako dahi jay, tamalugi ka. Nakitak ti post ni Marisabeth iti Facebook itay. Kat na natiyambaan na branded lakay. Talaga siguro aswerte naman, bakit? No di mo kumain sublikan manang Carmen, di siya kumatiswerte. Day tangarod lakay. Umapalakit din. Sayang day chay lakay. Kunak tuma kaming king kaalabam, di ka dimngag, sadot ka mag. Anya nga tano umutangak manen kan manang Carmen lakay. Amangan numakatyambaak ngat. Kalpasan dinaramid mo, namnamaang pailahan nga pautangan na ka. Ay nawaw. Amangan numaasyan kanyak lakay. Padasa ma, numayat. Ngam no siyak tiso, saan kan nga ikan? Gapo itinarabid mo. Ha, ay nawaw. Busy ka kadi manang Carmen. Anya ti masapul mo, Nora. Puskulak ti rupa kon manang. Ay nawaw. Anya ti masapul mo aya. Mabalin ka di apautangan nakmanan. Ay nawaw. Kalpasan ti inaramid mo. Napuskul pa'y lang ti rupam nga umay umutang. Amagan no isublim tumanan kanyak no di mo magustuhan ti kargana. Saanan ang mapasamak day tamanang? Sigurado ka? Narigat nga men. Diyak kayat ti makiap-apakin ka. No kayat mo, agdiretso ka lang iti supplier ko. Itad ko tinambarnakin ka. Awan matikas ko ang pagbayad ko manang. Pautangan na ko ma. Promise, saan ko nang aramidan tikas iti inaramid ko iti? Kasla sa anak amamatikan ka, Nora. Siyak tukit di manan ti pagpanunutam iti dakas. Tapno makasigurado ka, agaramid ka iti kasuratan, manang. Ipapirmatakan kapitan, tapno awan ti pagdanagam. Pagpanunutam pa'y anaimbag, Nora. Laglagi pa, sugal matlaan ti agnegosyo iti ukay-ukay. Saan aka na yun kat swerte? Ay nawaw! Awan tinalaka ang negosyo. Masapul mo ti gagat, diskarte kan laing. Tapno na pintas ti pagbanagan ti negosyo a binangon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.